بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juuli enelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo wonuli e meɗen saabu yurmede. Yo juule sahabaɓe ɓen fof o juula e dendanalngal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kan. Yo Allah jokki en kan dina tabintina e hoore makka, ƴettiten kadi e nder makka. Allahumma amin. Walli fiɗon ɗo yo Allah yurmiga yurminamo o addi ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 150 mbi deftere nde fuɗɗa jangede ka dambuɗe. wi babu istihbabi addu'ai fi safar, dambugal yewtaygal fi yiɗegol du'agol e nder seteyagal ngal. si neɗɗo woni setejo imo voyage, imo ɗanni, tukulorɓe wiyata noon ɗanni, haray no yiɗa yo hebbin du'a, yo toro Allah. ko waɗi piiji buy ko mo wawi neɗɗo ka seteyagal no wawi hara ɗi wawatamo si tawi ka makko woni ka makko no gasa. si tawi goɗɗum yani e makko, siɓɓe no ɗon, yiɓɓe no ɗon, sabuji no ɗon, relation ji gollay. kono wonde ka seteyagal haray fayda ɗin ɗon foppo ala. tawti neɗɗo kono o yurmiri o torri Allah, Allah yurminimo. kaka on tigi woni seteje ɗon ko ɗon o ɓuri yurmude. haray yon tigi hebbin on torogol allahu subhanahu wa taala. Allah jaɓay du'a o. o addi o hadis ɗo ko hadis goto addi ka dambugal ko o watti 980. an abi hurairata radiallahu anhu, ittama abu hurayra yo Allah weltanomo. qala abu hurayra wi: qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, anlo aɗa Allah o maaki 3 da'awatin mustajabatun. na mustajabatin de komi andino masirteno. 3 da'awatin, du'aji tati, mustajabatun, koɗi jabotoɗi, Allah jaɓayɗi. du'aji tati ɗin ɗon Allah jaɓayɗi. la shakka fihinna, o sikki ala e ɗin ɗon. sikki ala si wonde Allah jaɓay ɗin ɗon du'aji tati. honɗi woni ɗin tati? o wi da'watul mazlumi, ko du'a toñaɗo. ko o du'oto kon e hoore toñuɗo mo on. allahu yareni o toñila, o waɗila ɗum ɗo, Allah yottanola. Allah waɗumo hunde kaari. Allah, mi waɗima hakkunde amen, ɗum Allah jaɓay. wonde noon nano toñaɗo on hawjiri noon. wonde toñaɗo on o toroto Allah e hoore toñuɗo on, ha o sikka Allah yejjitino mo, ma Allah jabata ko du'a makko on few. kono ñande Allah jaɓoyi de ñande o weltoto kanko toñanoɗo on. ko ɗum waɗi nelaɗo ma kanno Muad ibnu Jabal, ɓawo imminimo Yaman, o inni: Muad, mbiɗo immindema ɗo Yaman, mi lammine toon, kipa toon, nodda yimɓen ka diina, yetoɗaɓe shariaji ɗin, yetoɗaɓe ko Allah haɗi kon. awa sa hewti ko attotoɗaɓe jeejude noddaɓe e mum ko yoɓe wotini Allah, ko tawhid o yoɓe wotini Allah.
yo ɓe anndu min ko Allah nelimmi si ɓe jaɓanima ɗum andinaɓe wonde e nder jemma e ñalorma on Allah no farli e maɓɓe waktuji joyi ɗi ɓe juulata juulu fana alansara futuro geeƴe subaka si ɓe jaɓanima ɗum andinɓe Allah no farli zakka ka jawle maɓɓe be ɓe itta zakka si tawi jawdi ndin timmi ko ittante zakka ko ɗin zakkaji ko ittete ko e jawle alɗuɓe maɓɓe ɓen jonnite kadi wasuɓe maɓɓe ɓe nayo naɓe nokkugo ko ittaɗa wattaɗa Allah no waɗi nder jama maɓɓe on woɓɓe no toon marɓe bus woɓɓe mara fus ko ɓe maraɓe yo ittu e marɓe yo ittu zakka jonna ɓe maraɓe si ɓe jaɓanima ɗum ha rento noon suɓoygol jawle maɓɓe ɓurɗe hittude ɗen ɓay joni an ko lanɗo ko minnel ma ko cani si a jogui pouvoir jogui doole ara ɗon wiya awa he ko ndingari ɗa o wi rento o wita ƴettu jawle maɓɓe ɓurɗe hittude ɗen de ƴettu beru ko yamira ya ƴettu kon pet a ɓeydu ta toñuɓe sa ɓeydi a ƴetti ɓuuri ko wiyaɗa ya ittu ko ya ittimɓe kon haray a tooñi o wi rento noon kuddi toñaɗo ko huɗata kon o wi rento saabu hakkude mum e Allah heedode ala Allah wiya hey mi wallete goy haysi ko tuma neeɓi seeɗa kono mi wallete o yidi ɗo woni oɗo woni du'a arano on mo tawata sikki ala du'a on jaaboto ko kuddi toñaɗo ɗimmum ɗum o wi wa dawatul musafiri e du'a setejo ko ɗum waɗi ɓaawo Omar fokkiti waɗagol umra o wayni ken laaɗo wi nanaɗo meɗen faala yagol ka umra laaɗo maki musidɗo an wota yejjitan e du'aji maɗi wota yejjitan e du'aji maɗi si nelaɗo ɗaɓɓiri goɗɗo du'a andi haray ko du'a tañƴinaɗo jaaboto du'a setejo du'a tammo on o wi wa da'watul walidi ala waladihi e du'a baabirawo mo o du'i e hoore ɓiɗɗo makko on si baabirawo huuɗi ɓiɗɗo muɗum yo Allah waɗe hunde kaari ta Allah dande ɗum ɗo yo Allah waɗ ɗum ɗo ko ɗum wasi wonti yo reeno ɓiɗɗo ma wota huɗo mo kowal ma ko metti o Allah yo Allah fewna ha Allah waɗe hulo Allah waɗe fewuɗo Allah moƴƴin fiima ndaari ko on ɗa e wadde ɗum ɗo kadi sina ɗum sonti Allah yo Allah halkoye toon Allah yo oto rewte e ma Allah yo boddi soppe Allah yo waɗi ɗum ɗo Allah ta okkore ɓuttu ɓernde yo Allah waɗe ɗum ɗo e ɗum ɗo si ɗum feppodiri e fewndo ko Allah jaɓata du'a Allah jaɓi du'a ko on tigi atto nisude kono ka riwayatu Abu Dawud kanko wa da'watul walidi ko ɗon hatti na ala waladihi e du'a ko baabirawo du'anto ɓiɗɗo mum hayso ɗon na huɗugol ko wiyata Allah waɗu barke ma Allah yaññu arsike ma on Allah fawɗu balɗe maɗe Allah warne ɗum ɗo warne ɗum ɗo on du'a ɗon kadi Allah jaɓaymo rawa Abu Dawud Tirmidhi ko filli hadis on ko Abu Dawud e Tirmidhi wa gala Tirmidhi wi hadithun hasanun hadis on no moƴƴi o wi kono walaysa fi riwayati Abi Dawud ala waladihi Abu Dawud ka riwaya no addiri noon ko wa da'watul walidi du'a baabirawo wiyaka ala waladihi e hoore ɓiɗɗo makko ani si da'watul walidi ala waladihi ɗon ko huɗugol ɓiɗɗo mum so ayno da'watul walidi ko du'anagol ani ko du'a mo baabirawo du'ani ɓiɗɗo muɗum ɗon na kuddi Cheikh Albani ma ka siltul ahadith sahiha o maki hadis o himo selli idan neɗɗo o neɗɗo yo eto hara ɓiɓɓe makko ɓen ko yo du'ano ɓe wona yo huɗuɓe dambugal heedungal ɗongal ko ngal watti 173 babu ma yad'u bihi idha khafa nasan aw gayrahum dambugal yewtaygal ko neɗɗo du'oto kon ko neɗɗo du'orta kon si o huli yimɓe o yimɓe tun o ɗenƴike ɓe o huliɓe ma o huli kala ko o huli harana yimɓe siko jinna o huli siko ñanne o huli siko kulle o huli ko o huli wo ko honno o haani du'orde fiyo Allah dandumo bone e konko o huli ɗon o addi ɗo hadis gooto on no watti 991 عن أبي موسى الأشعري اتهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
tabiti wonde no laado Allah on kana o laatinoke ida khafa qauman so huli yimbe qala o maka o du'a do allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ko du'a mo juuta ay mo hulda ko lando hulda ko police ko coupeur de route ko kala ko hulda o nelaado maka eno so huli o inna allahumma allah inna no menen naj'aluka meden wada an meden wade an fi nuhurihim ka borodade mabbe nahar ko dum do ko wontiri sengo do bernaden do meden wade ka deddirte don meden wade don an wa na'udhu bika meden molo ma kadi meden molore an meden dandinore an min shururihim e bone beedo so huli yimbe tun ko dum do to Allah awa ko ammen men wadi ka daade mabbe ka borodade mabbe awa ko ammen molori kadi ko ammen tori yo dandu men boneji mabbe di ko goddo jogi bone wo ko goddo jogi bone Allah subhanahu wa ta'ala no wawi jogade bone makko on hara bone makko hewtalima rawahu abu daud ko filli hadithon ko abu daud wa nasa'i bi isnadin sahih e tu gorde mojjere kanko walli fiidon do wi Sheikh Albani ma ka sahihul jami hadithon mo selli dammugal heedugal do ngal ko ngal watti temedere capande jeddi e nayi babu ma yaqulu idha nazala manzilan dambugal ko neddo wi'ata so weeri e werde so cippiki e nder yaadu ndum o wari ha nokko tawi o ronki o inni yo fowto ɗo seeɗa ma o wari o hewti e koɗo ɗum o inni joni yo waalo ɗo ha bimbi o feƴƴa kono mo hani du'agol ɗon ko liɓugol tun donko mum kom feƴƴa waalo yon tigi toro Allah o anda ko ɗum o tawi ɗon lawnu hari setayagal no muusi o yami kon si tawi kaka woɗɗi on tigi yata o waɗa yaha fowto si wonde nangen si wuli o hewti ka leɗɗe woni ma ka caangol woni ma e ɓundu ko be o fowto ɗon taw ha nangen hela ngulendi magge o immo kadi o yaha so yahi ha neɓɓi o ronki imma sabu ronkere ma sabu niwre ka on tumati hari piiji ɗi newrali wona woniri joni noon ɗon kadi ne a walɗen ɗo ha bimbidawen nani woni kaka burure woni koye hoɗo ɓe walo ɗon feƴƴa ko noon woni e yarde ɓene hayno balɗe buy hara hewtali ka yarta toon wona machine ji woodi ko wodno kon beru ko wodno ko neworno fi yo on tigi eggu iwa e nokkuri ha e nokkure ko geloɗi e pucci e babbe e mbam pucci ko ɗum noon wodno joni alhamdulillah ay moto yaha taƴa kilométre ji temeɗɗe bus e nder ñalla ngal hewto yahara wala no gasa hara fowtaki hay nokku kono so ari hay siko ɗo a ari fowtagol ayni joni a garen ɗo ha moteur to on ɓutta seeɗa ma wonen ɗo soƴƴen ɗo ma fowtoɗen ɗo ma habbodiren ɗo sifana ɗum hara kon ɗon tigi hani jangude du'o e nden nokkure ɗon oɗo hadis ko kanko watti 992 an khawlata binti hakimin radiyallahu anha ittama e oɗo sonnajo khawlata bintu hakim قالت أوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنين لا الله أنماك من نزل منزلا مچيبك چيبورد ويري نكورة ثم قال ربت أوي باو ويري دون ها أغيني وإن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أوي أدون دون وإن أعوذ بكلمات الله التامات من مولوري mi dandinori konguɗi Allah timmuɗi ɗin min sharri immorde e bone ma halaga ko Allah tagi taba boneji ɗin fof konto iwrata ko Allah tagi ko woni ko boneji iwroji ka yimɓe ɓen ko Allah tagi yimɓe ɓen iwroje ka kulle ko noon ka jinnaji ka cheytaneji fuu mi molori konguɗi Allah timmuɗi ɗin e bone ko o tagi ko so jangi ɗum ɗo laaɗo maki lam yadurrahu lorratamo shay'un hay hunde e nden nokkure ɗon ka o cippi ɗon hatta yarta hila ha o egga o iwa o hirda min manzilihi e galle makko cipporde makko zalika nden ɗon on ka o cippi ɗon ka o fowti ɗon hunde lorratamo ɗon ha tuma o iwi ɗon o fokkiti
yeso ton no haray du'a on ko beru ɗon num so feƴƴi yeeson kadi yo du'o du'aji goɗɗi goo rawahu muslim o hadis ko fillimo ko imam muslim hadis ɗimmo on e dambugal ngal ɗo on watti 983 wa an ibnu umar radiyallahu anhuma ittama e abdullah ibnu umar yo allah weltanamo kanko e ɓen makko e sahaba ɓen fuu qala o wi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on laatinoke ida safara o setike o voyage fa aqbala leylu jemma on fokkiti argol jemma on ɓattike aqbala leylu jemma on fewtiti ani ɓattike niɓugo wonintelen kiikiiɗe gaala o maaka ya ardu ko an yo leydi rabbi wa rabbukillahu jeyɗo langon e jeyɗo ma on ko gooto ko allahu allah jeymi ko allah jeyma a'udhu billahi miɗo moolora allah min sharriki e bone ma andi leydi wa sharri ma fiiki e bone ko woni e nder ma wa sharri ma khuliga fiiki e bone ko taga kon e nder ma wa sharri ma yadibbu alayki e bone kala ko ruɓata e hoore ma kala ko memminoto yaha e hoore ma ɗo haray si ko yahata ka hoore leydi kon fof sonti daɗi bone muɗum haray o daɗi boneji ɗi mbuy e majji wa audu billahi miɗo moolora allah kadi min sharri asadin miɗo moolora allah e bone piyoji ɗin ngayuji ɗin wa aswadin e ɓaleejo on e ko ɓawli kon ɓaleejo on wa min alhayyati e mboddi wal agrabi e yaare wa min sakinil baladi e hoɗuɗi ka leydi ɗo ɗum ɗo ko jinnaji ɗin wa min walidin e jibinɗo woɓɓe wi ko cheytane wa ma walada e ko o jibini kon ko jibini e ko jibina ko jibini e ko jibina kon fo miɗo yo allah danda bone muɗum nene e ɓiɗɗo e baaba fo rawahu abu daoud ko filli hadis on ko abu daoud cheikh albani maki ka tahrijul kalimi tayib o maki hadis on himo loyi o firi noon kon goɗɗinga o wi wal aswadu ko fanda ɗo a shakhs ko neɗɗo ɓaleejo yimɓe ɓaleɓe ɓen gaara alkhattabiyu abou souleyman alkhattabi o wi wo sakinil baladi ko fanda ɗo hoɗuɓe ka leydi ɓen humul jinnu ɗum ko jinnaji ɗin alladina ɗin hum kanji sukkanul ardi koɗi hoɗuɗi ka leydi kanji kadi fara ka yaaɗa o hiɗi toon hiɗi ɗuuɗi ha ide kanji ɗi yawata mayde gaala o wi fayin kanko abou souleyman alkhattabi o wi wal baladu min al ardi sinnama leydi ma kana koko laati ma'wa alhayawan ko ka mummunteji ma ko wuuri ka weerata sinnama albalad ani saare en ville ko honno wiyete ko albalad ana adha min albalad ka yimɓe ɓen kaɓe hoɗi ɗon ɗon ko albaladu wiyete ko noon nokkuni so tawi jinnaji ɗi ne hoɗi ɗon ɗon kadi ko baladu wiyete mana sinnama hayawan min haytul umum yimɓe e jinna e kulle ɗen fof ko wuuri kon tawata no wuuri maaye ko wiyete ko hayawan nde ko gurdam koko itta ko hayawanu itta ko e gurdam alhayawan ko nokku e kala sinama e nder leydi ndin ka hoɗa ɗon tawi no hoɗa ɗon ko balad wiyete yonno ɓay ko ka burure sinama ɗon balad haray ka jinnaji ɗin hoɗi ɗon o wi wa in lam yakun fihi bina on haysi ɗon maadi ala ɗon wa manasilu e galleji gaala o wi kanko alkhattabi wa yahtamilu no waawi kadi rondade ma'ana goo no gasa no tañƴina kadi annal murada wonde ko faanda bil walidi jibinɗo on ɗo baabira on hara ko faanda ɗon iblisu ko iblis wama walada e ko o jibini kon faanda hara ko alchayatinu ko seytaneji ɗi o wi no gasa hara ko ɗum woni mana on ko wonde aray min walidin ko iblisa wama walada e cheytaneji ɗin ko o jibini kon
kanko e zurriyaji makko ɗin fof Allah dandu on tigi moolo Allah yo dandu bone ɗiɗo mo heɓi du'a si jaabike ɗum ɗo ara on tino e jam dambugal heedungal ɗo ngal ko ngawta temedere capanɗe jeɗɗi e joyi babu istihbabi ta'jili lmusafiri arrujua ila ahlihi ida gada hajatahu dambugal yewtaygal wonde yiɗegol yaccagol setejo on artugol setejo on so yawnugol artugol ka ɓeygure makko si o hunti haaju makko ka seteyagal o hittina o arta harna jooɗagol toon tun kaydiji winde let nodde ha ronke awa mi yahay salla jaɓi en mi yahay 2023 on ɗo mi yahay ɗum noon kadi feƴƴa nodda o wi neɗɗo so yahi seteyagal fi haaju o huntike yo artu heña no yiɗa o addi ɗo hadis gooto on no watti 994 an abi hurairata radiallahu anhu itama abu hurayra yo allah weltanamo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal woni nulaala allah on o maaki assafaru seteyagal qit'atu min al adabi ko kuntun e lette ko kuntun ko ɓene taƴe cinde ko taƴe cinde lette mana ko e lette seteyagal taƴa ko kuntun jeeyakun e nder lette ɗen lette no ɗuuɗi no jeeya e noone lette seteyagal voyage ugol tungaranko yagal so ɓe wonde ɗum on tigi no soñjo e ɗum setejo no soñjo wonde moƴƴino o wi sabu wonde seteyagal ngal yamna'u ahadakum no haɗa goɗɗo e moɗon so woni setejo seteyagal ngal haɗamo toon ta'amahu ñamete makko on o weele ha tawa imma o njooɓa lanni ma mbuuɗi no woodi kono alaa ko soode o yiya kono no woodi ɗo ko ñaame nono lanni ɓe attinoɓe rewde ɗo ɓe soodi fof no haɗamo wonde ñaamete makko on wa sharabahu e njaram makko ɗon wonawmaho e ɗowngol makko wonde sabu onti ko setejo ka o wowno ɗanade fewndo ka wowno ɗanade ɗon o tawa o wata ɗanade fewndo ɗon ko o wowno yarde ko o tawa o heɓata ɗum ɗon ko addano ɗum ɗon waɗi sukkar ɗum ɗo min yarata ɗum ɗon tawa sikka makko noon ɓe moƴƴinanimo spécial ko o yara spécial ko o ñaama nde o faala o kadi o ɗanta mo jogii programme makko o nde ɗin programme ji wonɗi ka on tigi woni ka mum ɗon hiɗi change oya so yahi o setike sabu ngal seteyagal jonno ɗum ɗo ko noone e lette o wi fa ida gada ahadukum nahmatahu min safari si goɗɗo e moɗon hunti fandare mum nde haaju mum on sabu seteyagal ngal ka seteyagal fal yo ajjil yo yacco artugol ila ahli ka ɓeygure makko gayni yo artu kono jooɗagol toon tun e fiino jogii kaydi hara arata fes ɗum ɗon kadi ko goɗɗum goo ɗum ɗo no concerne kadi yahoɓe acca ɓeyguli muɗum ɓaawo yaha jooɗo ko ero ko Amérique ko Asie ko honto jooɗo toon fanka buɗe woɓɓe ara heɓi kaydiji kono no Afrique no wonde tampere no wonde sonja yaaki ko ga wonnoɗa hay si toon weeli ko ga wonnoɗa ko no hulata ka wonnoɗa ɗo ar wonda e ɓeygurema nden seeɗa hoota kono jooɗoto tun yondinona tun joni $200 miɗo jonnodema $200 €200 na ɗum ɗum tun woni dewgal ngal ko yo wondu ma hay sonti acca ga sonnajo mum on kono woɓɓe hare no acci yumma mum ga no acci bemmum ta yondinortun ko wonɗa ɓe addande kon sinda ɗum ɗon kadi kono ko ɓe yiyete kon ɓe ndaare darde ma nden ɓe anda hiɗa selli jooɗo ɗon yewton ɗum ala coggu wallahi ɗum ala coggu a andi ɗum wonon an kadi tuma heɓoyɗa ɓiɓɓe ɓe tawi ɓe ala ɗon anda jaka he ene jaka lan soñjunoɓe mawɓe nani ko ɓe alano lan yiide ko jaka yaccin ara hay sa neɓata ar wona seeɗa yaha enen Allah jarri bori en fewno zamanu men ɗo eggugol yaha ka wuruɗen ga piiji ɗi yarali noɗi hano noon noɗi hanno yarde noon yarali heɓali on arsike ɗon yo Allah addu okkoren on arsike ɗon jarri borama wongol tungarankoɓe yaha tum fof no sakiti ka yaɗa o tawa jama men on no ɗuuɗi ha feƴƴiti alhamdulillahi neɗɗo wakkiliɗo
neɗɗo wonɗo soobe ka o yahi wo ka o yahi o nafay a yahi toon kadi a taway woɓɓe waɗa hoore maɓɓe hoɓɓe waɗi ɓe wakkili woɓɓe no darni ɓe gollude ɓe wakkilani diina kan e jokkere en ɗanden ɓe jogodi ɗum no fof no woodi kono wuta on tigi yejjutu ka muɗum yo on tigi yacci so o gayni tun ko yaano ɗaɓɓere ko yo immo kendum o arta ha yetta ka makko ɗum ɗon haray ko moƴƴere goo ko nelaɗo wasi ɗum ɗon o wi ɗum ɗo hadis on muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadis on o firi ɗo o wi nahmatahu maqsudahu fandare makko nden so on tigi nden ko heewi ko nde goɗɗo no yalta o yaha sete yagal hara no woodi ko visani no woodi ko huulani konko o huulani ɗon o yalti fi mum si ɗum heɓike yo artu si tawi ɗum heɓike tun kadi o jottike ɗon no gasa ɗum ɗon gasa o ronka heɓoyde hayno artira hannde kadi no woodi woɓɓe goo wonaɓe lampaɓe koko artirte kon lanni jooɗike hannde kadi wa iwa untiɗo e koloyru hiyo ton hannde kadi ko heɓi wo ko ber ko ñaame ala e luttude ko jooɓa ko artire wawata artirde ni ay si goɗɗo yahi joni ka yahete ka fof woni e wullande ɗon e lahande ɗon o yahi Amérique ma o yahi Europe haray ko tañƴina ko yo addon wona yo ar kadi o inna wallela inano ɓe innayi ɓe tuuma ɓe innayi ko a huɗaɗo an ala barki an iwɗo Amérique iwɗo nokku kaari yimɓe fof ko toon faala yaade araɗo wiya ɗum joni on tina ha bomi jooɗo yande en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin Allah faami e dina kan faamu selɗo arsiken kadi golle trigo jaman hen golni ko wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin naam hadis on ɗo taban ko yondiri e du'aji e ɓure hay so tawi sanadu on ɗon ko sella kono matno on ɗi du'aji ɗo fof yimo on tino wawi dorde ɗiɗo na ella waɗi e buy e majji ɗin konnguri ardi ɗon hiiɗi e hadisaji goɗɗi goo selluɗi koko nde so ko sanadu on ɗon ko kaari yeytimi onno kadi ko kaari yeytimi onno kadi ko kaari yeytimi tawino e nder maɓɓe ɗon kamɓe ɗon ɓeyna on sanadu ɗon no loyi tawi joni e nder maɓɓe ɗon yette sojo no nder toon haray ene hadis on o sella kono a taway jumlaji goo e nder hadis on konnguɗi go e hadis on haray no woodi hadisaji goɗɗi goo wonde ko ɗum waɗi ɓe innayi daifun sanadan o sahihu matna almimu ɗiɗo do aji ɗo on tino wawi doorɗo ɗi allah ala e majji wa billahi tawfiq ɓeɗo nandi joni hadisa ko jannguɗe hanki fi e maayugol yimɓe ɓen enen ɓiɓɓe adama ɓen sowno o aray woɓɓe no jibina woɓɓe no maayi woɓɓe no jibina woɓɓe no maayi alli malaika ɓen kadi haray kamɓe kadi ɓe maayiray wono maayirten mi enen ani inne joni ha o malaikaji ɗo no maayi nokku kaari haray on ɗo maayi ma goɗɗo go tagama ko wayi tawat noon no serti enen e gurda men ɗan alhaali men on e alhaali maɓɓe on no serti sen daari wono Jibril mbi Allah tagi mo neeɓi imo halfinimo golle innen ɓay hande kadi annabagal e nulegol lanni innen joni awa kanko mission makko on lanni ko ɗum ɗon o nelirano kono ko feeñi kon ko wonde kamɓe malaika ɓen ɓe ko tuma hewtoyi ka adna o lannata ɗo ko tuma asrafil wuttoyi ko ɗon ɓe mayata en heɓali dalil ji ka cippuɗe wonde wonay hande ni nani e malaikaɓe ha sabakari maayi e nder ngal ñallal ɗo ma e nder o jemma ɗo ma e nder nde hitande ɗo yimɓe ɗuuɗi ɓay laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no maaki wonde asama on ŋeƴƴuno ketti o wi ha imo handi e mum goy sabu ko rondi kon no ɗuuɗi sabu ala toon fayda
mawdi'u qadami beru ka teppere cippata sina malaikajo ɗon no sujjani Allah won amma fi maygol maɓɓe ngol mayirgo seeɗa seeɗa min o mi yaali e dalilji wanda noon ɓe fop ɓe maayoyey ka wuttandu nafratu saqi ɓe fop ɓe maayey hay wuttowo on tigi maayey malakul mawti maayey fop maayey hay lutta kanko gooto Allah o gooto pet aray ɗum ɗon ko noon woni komi mi famiri ko lannalima ga ko noon wala ka wiɗo da'watul walidi du'a baabirawo jibinɗo walid e walida yalni haray du'a nene on kadi jaaboto e ɓiɗɗo mum on maasi nene on huuɗi ɓiɗɗo on jaaboto hi andi walidan jibinɓe ɓen ɗiɗo wonde aret sappete ɗum gorko on nde wonno si sappama gorko haray sonnajo on no takko ɗon haray sonnajo on naatori ɗon ko noon da'watul walida du'a nenirawo on bal ko on ɗon ɓurata yawude jaabagol nene no hani du'anade ɓiɗɗo no hana huɗugol ɓiɗɗo no ari e hadisaji goɗɗi goo holluɗi wonde ko du'a nene ma ko kuddi nene no fota ter fa billahi tawfiq modi julde en ɗo kotiraɓe maɓɓe no feƴƴini hanki ka fulawa aray ɗen wawi yurdude maɓɓe